may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ti sirip-sirip iti tawa si Kanora? Ay kwa, nakariing ka magayaman Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo, ti sirip-siripa man niya. Saan ah? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siyak ti pagpungpung tutam kunaktumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter? Saan ka makangag na ammom lang tararamidam? Imbes nga agluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into naram. Feeling dun mo't. Anyat ko nam. No anya tinangag mo kat isaw. Anya manan, ti diyo nagkinaawatan iti asawam, Peter. Agraman day taabanag. Pakibiyangan nyo mo't nanang. Wala, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo? Bigbigatan anak kapigbig sa tisaw. Ninanang mo't. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumpara kang kuwana ta sa balak mo't nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karupa tayo. Oo, tila ibagbagam mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanan oras na ngaglalaki. Nakita nga road asirsiripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Jack pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa. Sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, jak pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling doon ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-awid mo't langan ni boss bakal. Aya? Well, masapa kami kanulangan, tunbiga. Ayun gayam, at taginatan ko merinda para kang ka. Nagmerinda ka pa'y. Apay agim matang kapay laang ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Ala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigim matang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakay. Basta para kang ka. Karamida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarupa? Tinapatag kat saan abiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan niyaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaamo nga agpalawag kan kuha na anak ko. Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matan kinila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, Mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yan tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoy ita. Anya ti mailuto si Dabakal. Kita ang matan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto. No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare. Iranrana mo nila kay ko.
Okay laang Mare, maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kay mo. Unmut kit di mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yan ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat ang mapangnamnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka, tanasing po ni Nana Tinang. Ngam, no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nura. Siya kun nanang, agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba ang itay? Nalpas mo ton? Di mo ipilit ti kayat mo. Siyak pa'y laang tagluto ko na mag. Sigurado kayo? Wan, napigsaak pa'y mag. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanam. Takanan tayo mo laang ti lutaw. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. Adda laang ditaw, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sinsyon ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katuganga kanyak iday. Ha? Amok tirik na ti maaddaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, anyat aramidin nyo, nanang? Saan ka matabulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa yata kayo taglut-luto? Dakas ay ano siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan ba hindi dya babaya? Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Ngamda kayo pa ilaang, di paglutuan na. Siya, tinagboluntaryo ng aglutaw. Ngamain, ado tilinabaan na itay. Oray di na ibaga, ang muklatan anabannog day jay. Si kanto mga min, di mo mo't ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manen. Si ka ti padre di pamilya. Iso nga aramidom kumamot ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Ngay, si kamagayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Abay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay no, amo munti kahit ko mapasamak pare. Pasensya kan pare. Ngamjak kayat ti agsyat. Sagpaminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agungat lakit di day jay numaparte ka. Sige, hala. Iti ayan da pare greglat anti papanak. Under kamot gayam. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsyat kami ka now. Ijay? Dito'y malayaan. Agdaanak ng pulutan ang ginatang na. Ay una yan day ang tao. Sa anak laang nga imanugaw, tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami, kat aglaban kami kit di ta paraangan. Naimbaglaangan at taamom ti inaramid mo. Wala. Narigatan ba kay? Namiditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rudan. Tamabisbisina ng tang. Mala, intangarudan iti kusina. Itay pa'y analuto ti karnet baka ginatang mo. Under mo't gayam ti asawa ti karuba tayo nanang. Ni Emilio? Ni nanang nga talaga. Isudalaang mo't ti karuba tayo. Ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi na mo't kahit nga agsyat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Ya, anya? Naimbag ni Emilio nga asawa ti kaaruba tayo taam mo na aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam mo na ti dumngag kan bakin na. Saan akas iti daduma dita.
Under kanumot tikas jay nanang. Patpatsyamag. Tapno ibagakan ka. Awan tinasaya at apagbanagan ti asawa at angken ulo. Adula amin. Adda nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga eh. Adda ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano ana amuam, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman, ngam saan nga manugot ni Emilio. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot na. Day tangarod, Mare. Madanaganak, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti paggasgastusan mi. Kasaritam mare, bareng mauman no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta ang mabagbagaan. Naimbag kan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wenmet mare, oray kaskasano, dumngegmet nila kay ko. No daduma, oray saan ko nga ibaga kat amuna tar aramidan na. Si katiswerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba mi. Nanang, Ninora. Apay ni bakit mo? At alam na pati pagsaritaan mi. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolem ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na o. Amumot ang nagmula iti pichay. Makarurod day dya babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya taday ti day dya nga Emilio aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumparanak mo kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanyak iti sa bala tao. Nasakit lang ang tinakam mo. Ngamin, pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kaya ti maikumpara. Aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmat launay day dya Anora. Pudno mo, tinsawang na. Anya ko matipagsakit ang tinakam mo. Diyak kaya nga ikumkumpara na kiti day dya nga Emilio nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo ta gwapo ni Emilio kay? Ay, awan mo, Peter. Pudno man, gwapo day dya aya. Alama, Apay, sika, gwapo ka. madlaw mat nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpet kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga raw nga ikumkumparanak iti asawa ti karuba nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngamsi ka. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Kadinak mo tin pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakit sa anan. Amangan no gimura mo tangkan ka ah? Itan niya agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam. Di nakmut nga rin pansinan, bakit? Damagam to kan Marinora no umay manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Amangan no kusilapan nak nila kay na. Adaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nila kay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsarita nila kay ko. Tama ditirik na. Di na kaya ti maikumkumpara kan lakay mo. Anya? Pudno day tamaray. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara kin nilakay mo. Ay, una yan. Day talaga yung ti makagapo. Iso ti ayan ti parikot. Di nala ang maaklon a responsable nila kay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pari Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka.
Awan matkid di basol mau. Adala kaya tungay bagakin ka. Anya da ita? Amok ang nasakit tinaka mo kanya. Oray di mo ibagakit mariknak mal. Kahit Di na kumagurahan na paray. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka paray. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case to case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bali mo tararamidan. Anya? Di mo ammo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro arabid na ti mangikumparakin ka. Tamadis-dismaya iti iparparik namkan ko na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa eh. Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanin pagdanagam. Tanakaluto akmat langin. Siya akong din nagluto. Tamok anabannog ka anang isursuro iti pitchay alakom. Ni nanangay, At iti salas. Agbuy-buya iti TV. ti anak ta. At itayan ni apong na. Muto yung takapik, ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damot lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan, agyaman aklaunay Ay na. Manipod ita. Pagserbyan kamutan bakit? Tulungan ka no sa anak kabisi. Tapno kawanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Kantapno dinak ikumpara iti sa bala tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, nawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasentro ak ita, tatang. Ay nawaw, kasano nga rodan nang iti may deliver nga order, Lorena anak kao. Binilin ko matket din ni Anton, tatang. Isumanan ti mangi deliver kadagita. Irwar ko nga rod amen, to'y kartaon. Wan, tatang, itajumot laang daytoy apapelkan ko na. Listaan dagiti pangi deliveran na. O sige, Kantoy limagasot, eran fina. ay nawaw, 5 gasot lang, ti erand fina. Adda ka di parikot, tatang. Apaya 5 gasot lang, kat ano ti ipadeliver mo kankwana. Anusan na, taday talaang ti budget ko, tatang. Ay unay kan, malugi mo't jay tao, ano kastalaay. Ni tatang mat. Awan ti daduma apagtrabahuan na day jay. Iso nga oray manuti itad ko. Okay lang ang kankwana. Iso nga awan agbayag nga erand boy kan ka at akasta kagayam. Kurang tit itad mo abayad da. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Basta aramidin nyo latan no anya timbaga. Makiistambayak pa'y man, Marimila. Sige laang, Mari Lorena. Kasla nabambanog ka Ay, wen nga rod, Mare. Naggapuak ijay sentro. Anya tinaramid mo di sentro ay, Mare. Napan ko kinasarita ti may sa abayer ko, Mare. Di, nanayunan man ng tisuke, Mare. Siyempre, mat amare. Usto, Mare. Ininot matan amanay nayunan. Uray si kamot, Mare. Adumat ti customer mo. Sakto laang, Mare. Oh, agasam man ta ipapak mo, Mare.
Order ka di dagita? Wen, mare. Ay, talagang ad-ado ti customer mo ngam iti siyak, mare. Gagangay na atay mun una akmat anang rugi ngam iti sika, mare. Anya nga oras ang nag-deliver ni Anton, tatang? Itay alas 10 anak kau. Imbagam ko maata umay manan inton Lunes. Maudi ka numuten na jay apa nag-deliver na. Ay, nawaw. Kasano ang maudi? Nakanumuten trabaho na. Anya? Iso matimbaga na itay. Ay, nawaw. Apay akas tamat tan. Di namat imbaga na sapsapa tapno insaga na ako mamot. Kasanaw katlogi mo't nga men, itid mo ken kwa na nga erand fina. Amo namat asa anak a big time, tatang. No ar-arigan kat small business pailaang dayta. Ay, isa na rason na ita anak ka. Alangan ma, ita sa bali at tao tag sakripisya o para itinigusya om. Ay, mabiit man laang taawagak daya at tao. Saan anasaya at tikasta nga aramid na? Pasensya kan, mare. Agtrabaho aklat ta kabayatan ti panagsarita ta. Adum ngamin ti trabahok ita. Ay, okay lang ang mare. Maawatak mo. Ni, addan sa mo parikot mo, mare. Saan mo ten ama i-drawing tarupam? Kasano mo ngamin, mare? Saan mo ten ang maawagan ti sigod nga erand ko? Ay nawaw, apay ngay, mare. Diyak man amo iti daya at tao. Di namat sumbatan ti awag ko kankwana. Asino nga rudan ngay ti mangi-deliver kadagiti lakom. Sapay awan matlugan mo. Day tangarod ti parikot ko, mare. Amangan ko na, no adda mai-refer mo nga errand boy. Taoray isumutin ti delivery boy kuno kwa. Ni Marlon ti errand boy ko. Ngamjak amo ano maisingit na ka iti schedule na. Ay, salud-sudom to man, mare. Talaga akasapulak ti errand boy ita. Sige, kasaritak to. Bagaan kantulatan no anya ti ibaga na, mare. Agrubata ko na na. Ay, nawaw. Nangan ka kadain marlaw na nakaw. Nagkapi aklaan na na. Nangan ka kumaitiin na po'y tapno di ka mabisinan. Agmerienda to ijayon. Masapol kami na masapa ak arumarta ado ti ipa-deliver ni Madam Mila kanyak. Kabailam ka day. Ni nanang mo't. Kabailak Ken awan pagdanagan niyo, tanasaya at mat ni Madam Mila. Sana kasi ti duma di tama ng gundaway da. Naimbag kumano ikan nakamanan iti meriendam ijay. Sigurado day tananang. Numay papaniti makan kat saan mo't nga imot ni Madam. Naimbaglaangan tanasapa ka ita, Marlon. Una ta kunayo mo't nga ado ti may deliver ita, Madam. Wen, naurnong nga rod. Dagiti ka diti i-deliver ko, Madam. Adapay ije uneg. Rugyak nga rodan, Madam. Sakbay amang rugi ka. Ada ko matikayat kung ibagakan ka. Anya ti bagayo? Agsapsapol nga minti kumarik iti errand boy. Asino ako Mario, Madam? Ni Mari Lorena. I-refer ka kumakinkwana no adapay oras mo Mabalin na tamot Madam. Isupay a sideline ka. Awagak nga rod ti kumarik. Ibagak nga imanugot ka. Sige lang, Madam. Naurnong manan ti order. Wan nga ro tatang. Awan mo't ngamin ti mangi-deliver. Ay kat agbiro kamutin Jay errand boy laangan ni Marimila tinamnamaak tatang. Ay, makapaasar tumo day nga Anton. Di mo pa basulan niya ang taon. Tasan mo't ngamin nga umanay ti 500 laag. Aday ta kay manun tatang. Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu nga awan makagapaw tapno guraam akasta. Kasanumat nga ro tinegosyo no kasjay laang tiaramidan na. Amuyo ka di aga po iti inaramid na kat addadag iti customer ko anang i-cancel iti order da. Saan mo't amabalay na pilitan jay tao? No sakti ka, agbiro kalatan iti kasukat na. Kano mabalain? Itad mo mo't ngamin ti husto atang dante eran buy mao tapno dida sumadaw. Hello, Marimila. Nakasarita ko ni Marlon, Mare. Anya timbaga na ngay, Mare? Imanugot ka de? Wen, Mare. Kayat ni Marlon ti agbalin nga errand boy mo. Amuna ka di dito'y balay mi, Mare. Saan, Mare? Ngam imbagak nga asidag iti barangay hall.
Itit kumatkid di tinumber mo ken kuana, Maray. Ay na, agyaman na klaunay amaray. Dakkel atulong mo da ita kanyak. Naurnong nga minon ti ma-deliver dito eh. Awan anyaman na, Maray. Nasaya at atao ni Marlon. Nalaka akasarsarita basta itratom la ang anasaya at Maray. Wen mare, awan pagdanagam, tasyak ti makaamukan ko na. Mapanak labi itayan da Madam Lorena, nanang. Ay nawaw, kasangsangput mo laang. Asino man anday ta Lorena, aya. Gayem ni Madam Mila. Agsarita kami, taadda kanumot ipa-deliver na kanyak. Di adun taon ti i-deliver mo. Mayat ket niya, tapno adomot ti kwartak. Anya, Di kay madanagan, nanang. Kaamok mo't ket di tag-kontrol kita takaasimot laang tibage no sobra ti trabaho, anak ko. Dagitoy ti i-deliver mo, Marlon. Pangi-deliver madam. Ti daduma ije sentro, ti daduma ije kabangibang a barangay. Numaminsan at dapay ije syudad. Okay, madam. Siya kun ti makaammo amang bayad iti errand fee. Kastamot lang titulagan mi kan Madam Mila, madam. Gusto tapno agkin naawatan ta. No kaste a karton ket 100. No dakdakkel met, mapana 500. Depende met lang ano kasano ti kaadayuna. Awan mo't siguro ti i-deliver mo inton bigat. Aday pa deliver ni Madam Mila. Ngam talo lang nga karton, madam. Ken nalagaan ta, bado ti linaon na. I-deliver mo nito nga rod dagiti order da kanyak tapno malpasan. Areglado, madam. Isagana yung arod, tamasapa ak nga umay inton bigat. Irwaryo dagito'y akarton tatang. Nasuratan ka di dagita. Nalpasan ito'y jumatlaang dayto'y alistaan tapno saan amarigatan ti errand boy. Ti errand fee na ngay. Siya kun ti makaammo amang tadkan kwa na. O sige. No saludsudan na, ibagayo latan nga isend ko iti Gcash na. Masapa ak arumar ita, tagsarita kami iti supplier ko. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Depende Basta ibagayo kan Marlon nga i-deliver na amin dagita tapno malpasan. Itad kunto ti errand fee na no malpas. Alain nyo matlaang ti Gcash number na tapno isend ko laangan kan kwa na. Apay nga yakastoy, madam. Adda ka di parikot? Apay sa nga ribo lang tinsenyo kanyak. Oh, di ka pa agyaman, tananayunan man ang ti kwartam. Ado tim pa delivery madam. Kurang da ito Sapay adayo ti daduma. Ken naggastusak pa iti krudo. Ay nawaw, mano ti kayat mo aya? Di mo't naibagak kada kayo ti rate ko, madam. Insurat ko pa iti papel. Ti amok akit, okay lang kada kayo da iti 2,600 ko mati isendyo kanyak. Nagdakulan ta 2,600. Numano ti rate ko kan Madam Mila, isumot lang tintad ko alistaan kada kayo, madam. Ay nawaw, nukas tamot lang, agsapulaklatan iti sabali. Nangina mo gayam ti singir mo. Kunak no adda discount na, taado ti impa-deliver ko, ngam awan mo gayam. Saan mo tamay may sa tinang i-deliver at, madam? Nagsasabali mo't nga address. Pangaasyo ta isend nyo kumatikurang yaw, madam. Kumusta nga anya timbaga ni Lorena ken ka? Agpatangkan mo't, nanang. Ay nawaw, kasano nga iti balance na ken ka? Yak amo no masingir ko pa Lugi ka mutan ano kastalaang. Dahil tangarod ka. Manumot ti gastos ko iti krudo. Sakit agbayad akpay ka ni Manong Cesar, talugan na ti usarak. Awanan ati mabatikan ka. Awan nga rod, nanang. Kurang paikit dit isang ariba kasukat na iti gastos ko Naimbag pa'y ni Mila. Naku na yun. Maawatan na ti sitwasyon ko. Ni Madam Lorena super kuripot. Nukas tamot lang amalugi ka. Uray saan latan na nakaw. Agsapon latan iti sabali nga errand boy na. Payakas ta ti langam, Lorena. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo aya? Dayjay amarlon tatang. Anya timbaganakin ka? Pakurangan na ti 1,000 nga insent ko kan kuana. Ay nawaw. Apay nga min na 1,000 lang ti inted mo.
Kat ano ti impa-deliver mo ken kuana? Iso nga rod ti kabailak, tatang. Manulang ti mabati ken kuana nga no kastalaan. Ang mga nukurang pa ita 1,000 nakasukat ti gastos na. Nang runa pa ikat abangan na gayam ti lugan nga usaren na. Ay, saan ko naparikot day, tatang? Ay, pananggundaway ti kastangar aramida manakaw. Itad mo kumamat ti umno Jak magustuhan ti ugali ti inrefer mo nga errand boy kanyak, Marimila. Ay nawaw, apay ka di Maray? Una, tamanang gundaway magayam. Kasano aman ng gundaway, Maray? Dakkel ti singsingir na kanyak, Mare. Anya? Day tatipod nung. Amang ano saan kailang anak kinaawatan, Maray? Ay na, Mare. Inton sumaruno amang i-refer ka. Jay saan ko man akas gan kwa na. Sakit lang ti ulo. Abusado lang unay. Agsarita tapay man, Marlon. May papanitan niya, Madam Mila. Anya ti di yung nagkinaawatan ken Mari Lorena, aya? Ha? Kinasarita nak ngamin, ken abusado ka kano. Na, siyak pa'y gayam ti abusado ita. Anya tinapasamak, aya? Kita nyo dagito madam. Dagita ka diti impa-deliver na kang ka? Well, madam, 2,600 ko matibayadan na. 1,000 lang tinsend na kanyak. Anya? Apay ngay? Amang ano di yung nagsaritaan ti maipapan iti rate mo? Imbagak ken kwa na, madam. Una yun? Inton sumaruno nga i-refer nak, ije kumamot sana super kuripot, madam. Narigat mo't lang, timang i-deliver niya. Mapanak pa'y man iti ayan ni Marimila, tatang. Apay manay. Amangan no Adam amuna nga errand boy, tatang. Ay nawaw, amangan no matumpungam ni Marlon ni Jay, kat aga pa kayo pa'y. Kasapulak nga rod ti errand boy, tatang. Jak mo't kabailan nga i-deliver dagita. No apay nga may nadi mo itadjumno ka nag iti eran boy mau. Maibirok mo't tatang. No sakti si ka. Kasaritam dagiti buyers mau. Tauray paggudwaan nyo mo ti erand fee Sigurado adida kayat tatang. Free delivery ti kayat dagijay. No aramidak ti bagbagayaw. Awan siyak mo't ti maawanan iti customer. No dida kayat di saan laang. Alangan may asabali at tao tag sakripisyaw para kadakwada. Mangi-refer ka pa'y man, Marimila. Jay errand boy kumaasaan akaskin ni Marlon. Ay na, Mare. Awanan ti mabirukam anasingpet ken nalaka akasarsarita kaskin Marlon. Abusado nga rod day, Jay Mare. Dakkel ti singsingiron na kanya. Sikat ti ayan ti bidot, Mare. Naibaga na maggayam ti rate na kang ka. Ngamno apay akurang lata ti inted mo. Agasang nga iti 2,600 asing singiron na, Mare. Ay na, Mare. Saan ato maray jay lugan no awan ti krudo na. Sa maysa, abangan laang ni Marlon ti lugan apag deliver na. Ngamno kastaan nariri ka? Ali bagkatam dagita nga orders ta sikat ti mangi deliver, Mare. Siyak nga rod ti agad jas, Mare. Saan ang masapul nga agadjas ka, Mare? Nalakalaang mati aramidam kat. Itad mo ti umno kadakwada. Iti kastakit adamat agbayag kang ka, Di ka agbalin ako ripot. Nang runan or aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti bannog ti padam a tao. Di ka agbalin ako ripot. Itad mo ti umno para kadakwada. Nang runa no aramidan damat anasaya at ti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
Aliw-liwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No amok laang nga iskam day jay. Sa anak ko man ang nag-member. Ay, sayang lang ti kwarta. Nay. Pay buta ka sa tabariman. Pang-asiyo man tatang, di da kreng-rengen. Hindi at orasan. Nakailag ka pilang dita. Hapay ka di aya. Ay, no amuyo lang tatang. Tiyan niya. Ay, di nakpay man kasarsarita tatang. Maditimod ko ita. Ay, kit ibagam ano niya ti makagapaw. Ang mga doda maitulong ko king kaanak. Ay, nawaw. Awan maitulong yo tatang. Manungal daw, nakasta ka. Jak among na niya't mapaspasama king ka. Pang-aasiyo ta agulimag kayo pay laang. Nagado ti pampanunutak ita. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko kada kayo. Manungal dawan, ngawan gaganay gaya, banak ko. Ni tatang mo't kasla mga asar. Inyaw, concern lang na tao king ka. Nadadumak, hindi ka ngamin matagtagar eh. Makapadanag na tatikasta. Ay, naiskama nga rod tatang. Naiskama. Ya. Ha? Na-scam? Kasanumit na-scam ka? Ayawanin tatang. Jakon maiwithdraw ti kwarta iti online na trabaho. Ha? Nukasta? Nag-member ka gayam iti dayjeng application? Di mo't imbaka king kay day ang makitang dang kalayan. Nalpasan tatang. Pagbababuya lang arudan. Kastapay lang matibag ayo. Una yan. Ay, mga kalata. Di mo ibiribirok ti pagsakit naman ako. Sa anak nga ruda makapangan. Eh, napo. Pangaasing. Tadi ka agpatangkain. Di mo ibiribirok ti pagsakitam ko nakmanen. Ado kadagiti kalugaran tayo tinakamissuot ita na nafili. Agsasadot da ata na iskam da. Aga-apa pa yan ti daduma. Wen nga raw, nadamag kumula ang data. Ni ansing ako marek, apapaan kanumetan dagiti inimbita na nga ag-member. Nawanon. Nagbalinon nga isyu da ita. Wen nga raw nana, ado ti kalugaran tayo ana biktima. Oray jay ka anakak mo. At da ijay balay da. Saan mo to na makapangan? Uray asino mat anana, nang runa no dakkel agatad tinapukaw. Nako nampay, balasan ka. Naimbaglaangan ta saan ta nagmiyembraw. Husto ti atap ko nana, iskam at talaga dayjay. Ni Marimar nga ta. Ang mga numay samot kadagiti na iskam. Wen nga rod, isuti may sa amangi dijaya iti online job kanyak iti napalabas atawon ket. Barang saan adakkel ati napukaw kan kuana. Adugaan di kalugaran tayo na iskam bakit? Ay nawaw, kaamamom laang lakay. Wen, saan da kanumatan ama withdraw ti kwartada? Awanan shutdown kanumetan ti system. Ay, una yan. Naimbag ko nam ata saan taan nag-invest iti dayjay nga online job lakay. Talaga asan Tawan mo't pangalahaan tayo ti kwarta pag member ta. Ni Marimar akaaruba tayo nga ta. Ang mga lumaysamot ka dagiti na iskam. Saan ko pa'y nakasarita lakay? Manmanumo nga minarumwar. Ang mga nudakkel mo't tinaiskam kan kwa nakit na stress mo't tan. Saan tayo nga amu alakay? Maamuan tayon to ano ibagana? Ay, una yun na ya. Narigat at talaga talaga ita panawin. Alumot tan, ti scammer. Naimbag abigat yo, tataton yo. Si kamit gayam, Roda. Naimbaga-bigat mo, mate. Addan sa mo lakat yo. Awan mo't kindeng. Nag-exercise lang na tao. Hapay ka, deng. Kumusta ako man ni Marimar, tata?
Kapin di Marimar. Nag-shutdown kanumot ti system ti online job da. Ay, wag. May san ni Marimar kadagiti na scam. Ay, talaga nga aduda, tata. Medyo dakil may tina-scam kin kwa na. Iso day jay, pirme ti stress na. Awanin ka ganay gayan na. Kanayon latan na nakailad. San pa yun namangan? Kaasimot, tata. Kasi talaga. Last money natin in-invest na iti dahi diyang application. Kitsan pa yan nagsubli ti puunan na. Ngimneng, awaning, nag-shutdown miteng. Tatangkin to mo ti ulo na. Hindi pa yung ibagbagak nagtrabaho latan. Hindi na kaya. Nainggan yung matan iti isi money, tata. Uy nga raw. Pagadalan tayo tinapasamak. Awan na talaga ti easy. Nadaman, kaadwan kit scam. May salata a sardinas mana na file. Tay talaangon tinagbate. Ayun gayam, nakita ka kinasaritam nito nyo itay agsapa. Wan, nana. Anya nga itinagsaritaan niyaw. Ni Marimar, nana. Medyo dakkel kano tinaiskam kang kwana. Ay nawaw, isumulagayam aman mano arumwar ah. Wan nga rod, nana. Kanayon kano anakailad. Saan kano pa yan amangan iti stress na. Madi a talaga ti epekto day jay nga online job. No maminsan kat maasyan ta kadakwada, nana. Ngam no apay mat ngamin ang nagtalot da. Amo magtitatao ita, kayat dati isimanay. Anya ngay, mais-iskamdan. Naimbag man, tarimwar ka mo ilaangon, Marimar. Ay nawaw, kaslad da kayat yung asawa na Nana Feli. Naibaga ni Ruda, medyo dakkel ka no, tinaiskam kan ka. Anya kumangay ti bibiyang yung may papan itiday tabanang. No apay nga may na nagtalag ka. Asino kanumat tinakadamagan ni Roda adakkel tinapukaw kanya? Ni tatang mau tinangibagakan kwa na. Talaga mo't de di Roda, chismosa. Awan mo't kit ditidakas ngayon baga na. Inistorya na lang kanya, tapagadalan tayo amin tinapasamak. Nasayaat nga rotikas jay, mapan na istoryain iti sabali a tao ana iskamak. Ay na adu kayo mo't ana iskam. Kankas na ko nakitay, awan dakes nga insawang na. Ha, agpakalaing maninday di abamai, addan to aldaw na day jay. Apay mo't akas jay ti mapan nyo istoryaan, tatang. Ha? Saan ang masapol nga istoryaan nyo kadagiti kaarubaan na iskamak, tatang? Sinong batak laing may sa ludsod da? Ay nawaw, nakababain nga rod. Tapno pagadalan damit laing Nakababain ko naklang nga rodin. Ag dinamagan dito'y lugar tayo ang naiskamak. Ado kayo ang nabiktima iti dahi online job anak ko. Ay, makapaasar kayo mo't. May samot na di aroda. Agindadamag, inton kwan, mapan na istoryaan iti sabali a tao. Unay kamit tinanak ko. Siyempre, kaya't damit nga maamuan doon niya tinapasama. Saan ama sapol ama amuan da amin ama paspasamak kanyak, tatang? Agkalma ka kadilaing anak ko. Oh, makita day jay a babae. Talaga ang makita na tibirbiro ko na ko naktumag. Isuntumot ti may stress. Saan laang nga itati aldaw? Si kamagayam ti lumabas, Marimar. Kumusta ka matan? Awan bibiyang mo. Amok anadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan kumaarasunday ta tapno guraam dagiti tattao iti aglawlaw mo. Ay nawaw, asino ti saan ang maasar iti kasta agalad mo, Roda? Ne, awan amok abasol ko kang ka. Agin di ammo ka pa ilang dito. Anya? Amok agin-agin ka lang. Concern ka kanuma. Ngam ti kinapudno na katawaan na kon. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Manakibiyang. Ala, aglisi ka man di tadalang ko. Ammo kun ti aramida. Tapno ma-stress mat di aroda. Tapno mapadasan na mat ti ma-stress. Agaramidak iti Shopee account ko. Inton kwan, agordera. Amok matkit di ti cellphone number na.
Nawaw. Okay ka kadilaan, Marimar. Oh, ada kay magayam di tatang. Okay ak lang. Apay kit dinasaan. Agsasaw kawit kami na may masam. Sino ti kasarsaritam? Kasarsaritak nga rod ti bagik, tatang. Nawaw. Dakis nga di. Nek, kita ang anak ko. Ang mga no. Ay na tatang, awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agbala. Bakit? Ada ni Onad, Jerwar. Ay nawaw, anyat ararami din ni Unad dito'y balay lakay. Ado ti parcel mo nga i-deliver na. Parcel. Dagiti in-order mo iti online Ni, awan mat ti in-order ko iti online lakay. Adda nga rod bakit? Ado dayjay. Rumwar ka tamapan mo kitaan. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak lakay. Awan ti amok nga order ko. Rumwar ka nga rod takasaritam ti delivery rider. Oray kitaan na ti cellphone ko. Sa anak ang mahilig nga agorder iti online. Iso nga rod rumwar ka. Tapno makapagsarita kayo bakit? Kita manudi ka mat ma-stress. Sino ti sari-sari pa mititawa, Marimar? Adaya mo tatang. Sakit kasta ti panagisim mo. Naragsakak lang tatang. Ay, nawaw. Apay ka di aya? Nakaskas daw, hindi kasta mapaspasabakin ka, Marimar. Ay natatang, saan adakas ti umisem no naragsak ti tao? Amok day ta. Ngam sa bali nga ro ti isem mo. Kaslasaan ka pa'y anak ka move on iti pan naka-scam mo. Panagkunakit masapul nga agpakita kay ti doktor. Talaga sa anak pa'y anak ka move on tatang. Naragsakak lang. Tamanayunan manen ti ma-stress akalugaran tayo. Agsasaruno mo ti agdil-deliver di tabalay, Ruda. Uwan nga rod na Feli. Agasam mo day nga order mo. Saan ko nga order dagi jay nana? Ay nawaw, anya nga raw. Pagtitripandak nga rod nana. Jak amuno asino tinangi order ka dagi jay. Jak amuno asino ti mangi padpa-deliver ijay balay. Sapay nagngingina. Amangan mo no dagiti nakaapam. Nilaang mat Marimar ti gumurgura kanyak nana. Ay wan, maditirik na. Tanaamwam ti may papan iti pan nakaiskam na. Atapok nga iso ti mastermind nana. Isulakit di tinangi pa-deliver ka dagiti a parcel. Ay, kaasi mo dagiti delivery rider. Dayta nga rod. Di na mapanunot asaan asyak ti apektado iti araramiden na. Narigat laang ngamin ti agpabasol na awan pa'y ebidensya ket. Kaasi dagiti delivery rider ang mga itultulo iti parcel mo bakit? Wan nga rod lakay. Maasyanak matan kadakwada. Ngam saan mat amabalin nga i-receive ko dagita a parcel. Tatalagang awan ti order ko lakay. Kan awan mat pagbayad ko. No asino mat nga tati mga arami diti kasta. Amangan kunak no ni Marimar lakay. Nga ta, Iso ti atap ko Tawan mat daduma ang nakaapak. Iso lang ti gumurgura kanyak. Taapay kano nga istorya ak ana iskamda. angam awan mo't ebidensya tayo bakit? Dayta nga rod lakay. Narigat ti agpabasol no awan ti ebidensya. Agsasaruno mati parcel ni bakit mo, Carlos. Nadikmit tang iti online shopping. Saan na parcel dagita tata? Pagtitiripan dalang. Anya? Sa bali at tao tinang i-order ka dagita. Impa-deliver dalang dito'y balay. Ay nawaw. Nagtulad mo tang no sino man day tataw. Dahita nga ro tata. Kaasi dagiti delivery rider. Mabambanog dalang. Amangan minwad na nakaapan ni bakit mo. Kinapuno na. Ni Marimar ti atapon na tata. Anya? Ay wait. Gumuruguran ni Marimar ken ko anak ay. Maditirik na dinaamuan ni bakit mo adakkel ti kwarta na iskam ken ko ana. Ipanpanakil lang nga ba ti online job na idikay. Ado ti parcel abay deliver itayan da roda. Usto tapno mapadasan na mo ti ma-stress tatang. Dayta ti ganabon na. Kurang paikit di dayta. Ha? Agurderak manen inton madamdama. Ta ipa-deliver ko di tabalayda.
No kasta, si kagayam ti mastermind. Wan, siya nga ron, tatang. Ay, nawaw. Agpampanunot ka kadi anak ka. Tapno ang muna tirik na ti ma-stress ah. Sumanaukat, idi na-scam kami. Nagado ti bagbagana. Diyos Maria Joseph, numamuan na si kati mastermind. Awanan manayunan manay ti paka-stress up. Bayadam dagiti parcel mo. Ay nawaw, awan ti amok nga order ko. Amok asi kati nang order ka dagita. Kunak tupay kat. Sika ti mastermind. Ay, di ka agpabasol no awan ebidensyam. Ni tatang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Ah, anya? Ha, talaga amat ni tatang ah. Anya ngay, bayadam dagita Di mo taktakan ti padam a tao kunak tumet. Tapno ibagakken ka, na pagsasaritaan mila ang ana-scam kayo. Awan ti dakas nga ensawsawang ko tapno guraan nakakasta. Ah? Ay, kung... Makamu ka matan a makisarita ka dagiti tattao nga enraman mo iti kalukwam. Pangalaak nga iti pagbayad ko kadagita a parcel. Ay kit parikot mo mitin Asino nga mintin ang ibaga nga order kay ti kumkonforme. Ay, makapa-stress lang una yan. Basol mo biglaan. Sikat yung mga Arabi, di ti pa ka-stress Agasang manday ka. Kaano lang, hindi na-scam ka. Ita, nangaramig ka marin iti pagparikutam. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Hindi kanto, ba't kami nagpampanunaw? Stress matla ka na yun ng ti sumangsang bay, tatang. Naiskamak lang arudin. Danda ni maidarumak manan. Ang mga nupang multaan dak pa yan. Kagungunam Agpanunot kay ti pamuspusan Sulbarem, dagita parikot mo. Nagar-arabit kanto, may. Tatang. Dagiti kamali a desisyon mo, ti makagapaw. No apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ay, nawaw! No adda parikot mo, di ka agdarasudos. Di ka basta agdesisyon latan adagos. Agpanunot ka pa'y anaimbag sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagapwang marijuana. Iji barangay hall maray, napanak na ngala iti istab. Si Kangay, ada istab mo para iti ayuda nga iwaras ti barangay. Un mare, adda na alak ng may sanaang. Uray siyak nga rod maray. Iyala ako manilakay ko, ngam saan kanumot amabalin. Uray siyak mo't mare. Sayang. Anya nga ta, no. Ay nawaw, no anya mare. Adda na panunot kong aramidon ta maray. Anya ngay day ta na panunot mo mare. Maamuam to maray. Agkuyog ta nga agpasintro inton Martes. Sayang ti ayuda nga iwaras dano saggay salaang ti maawat ta maray. Nang idulinam iti istab nga inted ti barangay lakay. Ay nawam, inton bernis pa yung mga iwaras dagi dyan. Amok Apay nga ron asal saludsudon ti stab. kasapulak nga road. An umay. Basta kasapulak. Saludsud ngamin amin. Imbagak lang nga ruden a kasapulak. Kita mi ti drawer, agay jay. Agyamanak.
No anum ngamin day nga istab ah. Basta ada pangusarak, saan ang masapul asaludsudem no anya. Inwara sumut gaya menti istab kadagiti kalugaran tayaw, Mario, anak kaw. Nalpasan na nang, iti pala Lunis. Isuma ngamin tibilin ni Kapitan. Apa na saludsod niya? Naikan ka di amin. Wala nang, 1 per household, nga madati sobra. Iso nga inted mi kadagiti talaga nga kasapulan. Nasaya at mat nga rudno kasta tapno awan agriri. No bilang man tadalat at agriri, mabalin mo't nga agdiritsyuda di barangay hall, tapno maipalawag mi iti personal kadakwada. May mayat manen ati kasta. No daduma ka narigat ang makaawat dagiti kalugaran tayaw. Nang runa pa'y no ayuda ti saritaan. Naku na ayo pa hinanang. Kita ang maray, nalpasan, naipaserox kumatlaang ang ti istab. Maasarak iti day di asuling, di kayat nga isirox ti istab. Ay nawaw, apay kanukot bayadan tamat. Di na kanu kayat ta ang mga nuong tan ni Kapitan. Naimbaglaangan ta imanugot ni Nanay Yuli ang mga isirox. Manungay ta impaserox mo, mare. Ado da ito'y Pagguduan ta mare, ta ipila ta inton Biyernes. Okay, mare. Saan ka di amadlaw na iserox laang? Saan mo't mare? Kita akit agkakarupa da. Ay, wanan niya. No salod-sudin da no apay nga ado ti istab ta. Ibaga talatan nga impaw it dati daduma. Un, mare, kasta ti aramiden ta. Sayang mat. Libre ko naman. Day talaangan agpila ti maaramid. Naku nampay, mare. Saan mat siguro ani Kapitan ti mangiwaras? Saan damat siguro amadlawan niya? Saan ani Kapitan ti mangiwaras, mare? Kano ado tayo nga agpila? Saan da amadlaw? Biyernes ita. Ipila yu ti istab tayo, wana bakit? Wan, amok daytan. Ada kadilakad mo. Ado ti trabaho ki Garden. Apay ka day? Awan makiday, nasaludsod ko laang. Agawid ka mutla dagos numalpas ti pila yu ah. Tatulungan na kiti trabaho. Wan ano, malpas kami adagos. Ay nawa. Sungaro da masapsapa ka. Tapno si ti umuna iti pila. Anyat orasan, ang mga no adumat ti nakapila ijay. Sumurot kanto iti Garden, numaalam ti ayuda. Tay supay mo ti maitulong mo kanyak. Alawanan, boss! At igdugpay la ang gayam ti pila. Un nga rod, mare. Gusto mo kidi tapno mabanog dagiti mangiwarwaras. Saan damat siguro ang makadlawan niya, mare? Adumat ti tao, mare. Imposible mat ano madlaw da. Sa bagay, sigurado ang nabambanugan dagita. Dakkel ti posibilidad na ang makalusot ta. Libre ko naman. Dakkel at tipigta no ado ti mayawid tang ayuda, mare. Adapay cash gift anayon na. No maalat at ti ayuda ta, agpasalon ta, mare. Unang, agpa-cutics ta, kan agpakulay ta itibo. Nabayag matan, day di na udi ang nagpamanicure ta, mare. Nangaron, mare. Mano abulan matan tinapalabas. Iso aditan sayangan day ti agundaway, mare. Iji bangir ti pagpilaam, tat dituyak met, mare. Agsina ta, tapno saan amadlaw dagiti mangiwarwaras. Kaya't nakanumat ang makasarita, kagawad. Wen, agtugaw ka. Ada ka di basol ko, kagawad. Nagpila akla ang matpara iti ayuda. Nangalaan nyo iti peke nga istabyo. Ay nawaw, piki nga istab. Wen, Ay nawaw, nadlaw dagayam. ado ti istab nga impilam, nga may salaang ti original ijay. Diyad duma, peke. Apa di ka makasungbat? Ipagarupyo siguro ang makalusot kayo niya. Saan apiki ti istab mi, kagawad? Aday tanay, tinangam. San lang ada kayo tinangipila iti peking istab? Ado kayo. Kastoy ti original nga istab nga inwaras mi. Adda ti pirma iti likod na. Kitam ti istab mo. Day tamat tinaawat mi nga istab, kagawad. Ay. Pangaasiyo ta salas siyak ti luklukwan nyo. Amo ka. Inpasirok siyo da kita nga istab. Kinabwakaw ti kastang aramid.
Kasanungay day tamare. Di addan record tayo di barangay hall. Addan na, Mare. Ay, nakababain launay, mare. Kunaklaki, di no makalusot pa. Nakitak ti post dagiti kalugaran tayo. Kat ti peke nga istab ti pagsasaritaan da, mare. Makapaasar mo, Mare. Ay, sayang laang ti bannog taan ng ipila. May salaang mat nga istab ti inawat da. Naku nampay. Awanan Cutics no more. Anyangay nga rod, natikluta mo't adagos. Dakkel ko mati posibilidad ang makalusot. Taawan ti master's list na. Ngam nadlaw da pailaang nga awan ti pirma. Ado tayo kanuan ang ipila iti piki nga istab, Mare. Numaamuan nila kay kuti maipapan iti daytoy abanag. Awanan sigurado nga ungtan na. Oray siyak mo't amare. Inramandak pa yan. Apay ngay asyak ti pabasulam, kat desisyon tamat daytoy adwa, Mare. Apay nga talangan nagawid ka bakit? Hay nawaw, atidog nga rod ti pila. Napudot man ti ulom kat kasangsangput mo laang. Makapaasar mo nga ming dagita at tao. Asino? Basta adda. Di mo nga ro di bagano asino. Ayun gaya, nadamag mo ka di ti isyo may papan iti ayudang inwaras ta. Apay ka no? Adda ka no tinangipilay ti peke nga stab. Naimbaglangan, tanabisto dadagos. Aya. Di da amot makontento. Una yan, dagiti buwakaw at tao. Ti kayat da siguro kat isudalaan ti makaraman iti ayuda. Anyat ko na, Mario, anak kaw. Dagiti kalugaran tayo at di da amot makontento, ananang. Ay nawaw, apay maut. Agasam man, taad da ti peking istab da. Anya, Naimbaglangan tanadlaw dagiti mangiwarwaras. saan nyo ka di apinirmaan ti original nga istab? Adda ti pirma ni Kapitan. Ngam naturod dalat tamon. Impagarup da siguro ang makalusot da taado ti tao. Ni Juana ti maysa. Duada iti gayim na. Ay nawaw, one istab per household nga road. Apay akas tapay laang matinaramid na. Amo yun, ananang. Buwakaw da nga ron. Kaya't dati makaado. Naimbangal daw mo, lumabasak pa'y. Papansin bakit? Na, apay akas tamatan ti panagsasaumwa na balasang ka. Di nakasarsarita, taging gaita kat maditimod ko. Ay nawaw, ti ayuda kan peke nga istab ka de ti makagapaw. Awanan bibiyang yaw. Ay nawaw, naikan kayo mo't iti original nga istab. No awan na saya at nga ibagayo, lumabas kay latan. Anya, Di yu dadaulan ti aldaw ko. Diyak kaya ti mabadrip abigbigatan. kasaritam tuman ni Juana, Mario anak ko. May papanita niya, nanang. May papan iti ayuda Ay nawo, makalawas mo tin tinapalabas Saan da pa'y nga rod anak ka move on? Kasanumat anay bagayo at di pa naka-move on. Wan atakus ko sila panakit din da Juana. Anya? Kasaritam taw. Diyak kaya ti mairamraman iti dayta nga isyo ko naktumag. Awan ti amok may papan iti dayta nga ayuda. Kan peke nga istab. Ngam no apay ako sila panakmet ti nakasjay. Pangaasim tadi mo iramraman ni nanang ko. Asino mat tinang ibagakang ka nga inraman ko ni Nana Perla? Kusko sila pam kanumat ni nanang. Ay nawaw, awan amok dita kagawad. Saan ko mga agsakit tinakam no nabisto ti kalukwan nyo? Naimbaglangan tanaanos ni Kapitan. Saan da kayo nga imbabayin? Alawanan, da kayon ti hustaw. Apay, anya ko mati makagapo nga agreklamo kayo. Nagbaling kami mo't apatas Oho! Wano? Talaga adiyo ammo ti makontento. Iso akasta ti ugalyan nyo. Saan alasaya ti gasta? No adda ti ayuda, pagbibingayan tayo nga agkakabaranggayan. Saan kayo nga agbali na buwakaw? Makapaasar man de di akagawad Mario Mari. Apay ni kagawad Mario Mare. Anya kumapay, sinirmunan dakmanen No kasta, sinirmunan na kamay. Uy, makaparurud nga rod. Oray siya, Mare. Sinirmunan da mo ilang. Saan kay nga agbalin abwakaw ko na nakiding? Kasta mo lang timbaga na kanyak Mari.
Na imbagla ang atasan anang ngagdila kay ko. Kunaklakit din o dagiti kalugaran tayo lang, ti Buakaw. Buwakaw mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Ay nawa, di ka gindidiyam mo. Amukon ti kalukwam. Anya? May saka mo, gayam ka dagiti nangipilan niya. May saka mo, kadagiti nangipilay ti Peking stab. Ay, kuwala kay. Di kan makapaglibak. Tanangag ko kada kayo ti pagsasaritaan da kagawad Mariaw. Kunaklaki di nunalpas day nga isyo. San anasayati kasi nga naramid yaw? Nakababayin launay. Husto na, nauma akon iti sermon. Saan mo't tan amalmalpas day ta sermon? Awanan, nagbali na nadakkel nga isyu day ta peke nga stab. Na apay manen. Isumot man ang trending dito lugar tayo. Ay, talaga bakaw dagita akalugaran. Saan mo na malmalpas day nga isyo? Una, tati tunggal may sakit ipagarup na matan analaing. Masapul sa matan ngagsasarita kayo kada kapitan. Uray siyak ngamin kat mairamramanak. Siyak matan tiguraan dagita abwakaw, gaputa kagawad ka nga anak ko. Payabanto kano ida ni Kapitan Nanang. Usto tapno masulbaran day ta aparikaw. Kan tapno saan mairamraman dagiti inosente. Una nang, Kaanaw ngagsasarita kayaw. ito no mailawas Nanang. Urayan mila ang tibagan ni Kapitan. Ustungot lang, numasirmunan dagita abwakaw, tapno di dan tuman ulitin ang tinaramid na. Naimbaglangan ta nasalaw kayo dito dalan, Regina. Apay ka di kagawad. Agsasango tayo kada Kapitan ni Barangay Holinton Martes. Ay nawaw, apay ka no. Wana, tasan mo to na malmalpas ti isyo? Awan amumi di na kagawad. Kumay kayon to itigayem mo. Ay nawaw, nagululi makakmatan kagawad. Amin nga dati peke nga stab na kat papayaban ni Kapitan. Ay nawaw, apay akas tamat nga kagawad. May mayat mo't laeng, numapagsasaritaan ti parikot, tapno masulbaran. Anya nga iti saludsudon ni Kapitan Ijay kagawad. Dito ti jakam mo. Basta agsagana kayo. Ibagam kan Juana agayem mo, tapno ammo naman. Una yun di kastoy nagbanagan ta, Mare. Wan nga rod mare. Para laang iti ayuda kan peke nga istab, maibabain tamatan. No apay ngamin amasapul asumango tayo kini Kapitan. Isumot tibilin ni kagawad Marayo. Anya nga iti ibagata kan Kapitan. Ibagatalatan at ipod no mare. Siguradong agungot dayjay. Saan tamat laangan ang makapaglibak? Tamo na mutan ti may papan iti peke nga istab, mare. No aglibak ta, ang mga nukarkaro ang makaungot dayjay. Agawi daksan, Mare. Kasla nakababain mo't. Ay no, adata dito yun, mare. Nakababain nga road. Nakababain, nga masapol asangwan ta ti bunga ti kalukwan ta, mare. Nagbalintan tumang amin abwakaw. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan, makontento ka itinaawat mo. Di ka agbalin abwakaw, tapno addamat maramanan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.